Koe matapā palataisi. Tulo kausani mo wiki ai matapā palataisi. Ai matapā palataisi. Utalai he kaumesi ani tio tu fotua ke au mahiki ki he o tu mutu Pasifiki. Tulo kausani mo wiki ai matapā palataisi. Ai matapā palataisi. Utalai he kaumesi ani tio tu fotua ke au mahiki ki he o tu mutu Pasifiki. Oi matapā palataisi. Oi seu que. Hei kai tio fala lau amoto no whaka baba. Kana peheko utala laku laku kako ni pete urea to no oku kai ato au tae hata tau. Taka pao kui hasola ta tui ka te ape whingi tui tung talau. O ma mata tono hipu hine tu mau ai whonu wā mohono ngahi lanu. Tala atu ufuto atu. Mohoni lau apuna ki fisi mo atu. Tau ewa hono mama ilo me masani ai. Ka o mai e taangataka kite whinua kolangi. E mata pāpala taisi. Mohoni lau e tahine sune ni. Oku si e gurea ki ai. Ka aku am atu hono whakaafofa. Mohono masani koe matapā palataisi. Oku tahai ni ai poinisia i te ni oe o tuka veinga. I te ni oe o tuka veinga. Ua si teu pēna tula waulahi o whakateunga. Waulahi talu meinua. Oku tahai ni ai poinisia i te ni oe o tuka veinga. I te ni oe o tuka veinga. Ua si teu pēna tula waulahi o whakateunga. Waulahi talu meinua. Oi matapā palataisi. O hotere potare fusi mo malai wakapuna ko whalahi e te unga whanua. O ku tari haka ufua puna hipa mo haka whanua tua. Koe nao ka oringi mai ma e whanua. Koe i whoki erito e mai mua fisi mua. Te hangi hawai kua toi vai mua pia. Whauni tene uma puna ki olunga. O mamai la wale mo tu apia. Lawa e kita ko kainanga e whanua. I he mai mua ai kingi ruri tua. Koe matapā palataisi. Papaua mai ke tuki mua he kuotanga ne tuku whanua. He kuotanga ne tuku whanua. Oro maha e pea moi ni fofua i se isa e kua tukoloa. Mori foe ae ahi moi munga. Papaua mai ke tuki mua he kuotanga ne tuku whanua. He kuotanga ne tuku whanua. Olo maha e pea moi ni fofua i se isa e kua tukoloa. Mori foe ai ahi moi. Oi matapā palataisi. Una matawai mateng mari o nea fuhi ngahi kakala. O whakamoni ere tonga utaka holo pē misi ki ho baba. Iyo, holo pē misi ki ho baba. Una matawai mateng mari o nea fuhi ngahi kakala. O whakamoni ere tonga utaka holo pē misi ki ho baba. Holo pē misi ki ho baba. Oi matapā palataisi. Ko kore ke hufanga moa I he ngahi talawhatapu ko toa pe. O ku whakatapu at pa mehen, ki talangata e te au whai ki tō mama o ka tā moa. Ai whai ngā e koe ni ke whakahoko atu mo Polokalama koe. Tala noa whika nima, pia mo e toa te lavlavu ko e whakawhonga whare area malolo, pe mo e minister malolo e purengatanga. Ia ku mai heni ke hoko atu ai whakatala noa ki atia. Pe mo e ka veinga koia ko o ku netuku mai, ke hoko ki ai Polokalama koia ke ma whahoko atu ake ngai Polokalama koia ka hoko atu me ahono o hoko atu aki. Ke tauririu ki hawa vau e te koloa iange. Ke tauririu ki hawa vau e te koloa iange. Te kono wharea whapalangi, let's change for a better vau again. Aia o ko heni ai pia mo e tatalalo, ka kuma fia foki ke taitari reiki mo tole pongpongin, ko wilo peo ke pongpongi apito eni ihi
i New Zealand pe mo ngai fetu ko Australia ma una ke po uri ha ke heng aho ha ke taini ka kumawa te tai loto fia ke te motor ko ta pe como si iloton ke ta hoko atu i polo kala ma fika nima pe mo eto ate lau i he pongpongini e tam ta pe ko fia ke ta le ai eto ate ki he ta polo kala ma ya ne eto ate malo ta ma o e pongpongini mo ha ke osi pe kia eto ate solo mau sai pe wa hofa pe baba o pe ki tonga tapu tongani pe kia ko ni ke bu ki ta me fa he pe kia ko ni fu ama lo la ko ni ko ma wo pe ki uta mo o kaitun mo eva lo pe mo lotu me vene la fal koe ta programa fa o si foki koe ta programa ken hono ni ma koe fa koe uloaki na ta fi inga ke ta foki mai ka ta ke ngai ka vinga ku ma inga bito ke fa tala no ke ka koe nga na kai ke lava ma ha ta fa inga mari koe ngai isu na hoko pelo lo tonga pe ku ma inga pe ke fa o atu ke vakai ki ai koe ngai he tau ke fa politikare ku ke ia ngai ta ulahi ku ke hoko koe fa fa i wa tahaon da ke hoko ko e minista o e pureanga ka kungana e mahu inga ke o atu ngahi issue ko e ngahi current event pe ko hoko fa politikari tongan ka ko e pongpongini o ko issue pe ta te wanga o atu ke ta kamata aki pa ta hoko rewa ke ta polokalama ai ko issue ko ni ko press conference na fa hoko e paremia malolo pe mo ni ko na na i he kabineti ko ia aia ko e nau whakahat o kun te nau ngā ue ke whakailo ai minista ko ia ngahi business e pure anga pe mo e pure anga ko ni loloto ngā ko e mau e lao i he ikai ke iai ha kautare kita i he ngahi poante ai mahino ka te au na e whakaha he i he konferenisi ai pare mia loloto ngā i mo e kau whai ngongo i ngahi wiki atu ko e ku osi contract e kau tare kita pea au ku whai ngā ue ki ai ke wakai ke review pea motoki whiri ha kau tare kita ki he ngahi business ka gundu ko ni ukai ki ha kau tare kita talo me osi ko e nau expire ko ia e nau contract ki ka kuku atu e whakau kau ko ni ko ha ho wakai ki ai ke tuuna ko ia o kuai ha issue hena wa ke isi hena ku ke sio o ke wakai ki ai ke te whakailo ko ni i hoanga ho whakaukau. Malo pito, e solo kau ki me whakapapalahi a pito ki e pare mia whakawhisi, peke ne hou e minista kabinet whakawhisi, pe abeho ki e pare mia, mo tuan pare mia, mo e hou minista lolotonga, o whakapapalahi la naito, te tala tu ki isiu o ki prepelengesi pe a, ko anga ni isiu aku, mo wakai tau ataina, pada tau pe me ku mahino ai la ko ni ka du fitu helawan ki ngai kauta mo ngai business e pure nga Koi e fai ko review la hi wano ki la ko ni pa ko pene fai ale la hi fai ale o ngai u au te di hoko me ko si hoko ko poni ko ta no ai te fa fok pe mo ki he ke tunga ko ne fai ki purianga ne te fa fisi te wa me ai pa to lava tari ai fa ilo me ne fai tala no ni ma pa flat ko si ne ha u he ta mi tiana fa ke mai ai ko na tui purianga fa fisi te na fa hu ha fa ilo ko ti review he fa ma anga na tui o mau lao ko poine na na ka na hondo pe he ko administra polisi na na pepe ai pure anga na ka la be ki administra polisi ko ai pe ki fa ton pe na pe o tala no ka ministra ka ko tala no ni ki ka ko tala no ka pineti pe ko pare mia fa fisi ki he me no mo na fo am ki fa hoko ki he pure anga lolo tonga mo ho sa lolo tonga sa ta foke me ki me na fai e pure anga ko ni pe na to fa fisi ke me na fai
na hanga na to whakaloloa. Koe. Ai ake tutun kabineti. Ai koe na hanga whakaloloa, he o si o mai e kontrikia o ngata he taimi mea. Koe. Pena whamon gato e kautare kita. Koe taimi na o tamai e oski ai. Hanga lewa he kabineti a koe na whakawhisi, me pare mea whakawhisi, i he tau pe ko osi. Koe. O whao tutun kabineti o whakahu atu, ke whakaloloa ai taimi ngā aue a poate aki hatu e whaitau e taha. Koe. Ai ka whehu i ulaki. O ku whakalao, ai whakaloloa ko ia, ke whehu i ulaki peke tari kakai. He koe lao e o tala mai. Ko nau temi, tau toru e ni, tau tahatu e ni. He kai ke owai. Pa na hano na do fai tutun kabineti, ke whakaloloa. Pena o stari he kabineti e ko ia, ai ko toko mo fulu, he kabineti a ko ia, nau tari na to, ke whakaloloa. Ko poi ni, o whakalao, ai whakaloloa, ke hange he tutun kabineti, o rapa i lao. Mandu ne tala noa ki mua ko lao mahu, o pure he whanua ko ni, ko koni stutone. Koe. Koni stutone pe e whao ke ne rapa i hakonga koni stutone. Sa, ka pau ko halao, ko lao koni ke ngā business e breanga, ko te fito i lao ia, e whika ua te fito i lao. Ka whika tolu mai regulation, ka toku whika wha mai ngai tūtūni, ka whika nima mai ma tūtūni kabineti. Ko whehu ipe a gui ki he kakai whanua. O ku whakalao, ke hoko, ke hanga a tūtūni kabineti, o li liu ha mea tohi uri mohine ina he lao, o e whanua. Ke tala mai tau e tolu, pa ke ai koe ke tau e wha, ake hoko ake a tūtūni kabineti, ai lao, ku tohi uri mohine ina, o pasi whare area, ke mai koe ngai. Koe. Ko whiwhenga mahoinga ke tāri. Nā ta oskara noa, i he whonga ngā aue ko i tonga ni, ko e la, ko ni stūtone pe, te ne ririu hako ni stūtone. Rapai, ka ririu. Ko e te whito i lao pe, te ne ririu ha te whito i lao. Rapai, ka ririu i ke whi kongoe. Pea ko regulation pe, te ne ririu e regulation. Ai ko tūtun ngā aue. Koe. Pea ko tūtun kabineti pe, te ne ririu a tūtun kabineti. Ko anga e tau, a step te tau arua. Pakapau te ke mono mai koe, hafo i mea kehe, ke rapa ea ke hafo i mea kehe, ke tari kai e palapalema. Ke mai kunga, Kau tu o si mahina ngofua ke kai whanua, i he nau wakai pe ke whamandala ko whai. He kai ke lawai. Sai, ke uraki ia. Hua. Hua mai lewa ai pe i he tutuni la o la tatau pe ka fok pe ke. Ko ngai poate ko to pe. He kai ngofua ke me mipa a ho e minista i ha poate o ova ta. Tapu ia. Ko te fto ko lao ia, te fto lao ia. Ko ka ko ni sutoni ka te fto lao. Pe ke fehui. Na iai ha mea pehena e hoko i pureanga whakawhisi, mai pare mia whakawhisi, mai ni kabineti whakawhisi, ko tari ka io. Raha uina na io ai. He na nau kamata huma na tolu i Novema wanoa ua taha. Koe osi a tau e taha ai koate ia koe na whakotuko he wanoa ki he lulu tai. E wanoa ua taha osi ia. Ai na tolu na huma na tolu pureanga i Novema wanoa ua taha, pea na hanga liliu ai ke hau haka o me mipa fo ke poate lulu tai. Hu ka toki tu aho i minista aia, me pare me whawhisi, ai na uloto i ai. Hu na toki na mea don toki. Ka whihui, na whai ia, ke tari ka i kai. Neka ke na whai ia na toki ai. He ko purango pohiwa tu intoa tapu moia, na ulere i mai taha mai ke wanoa ua taha. Pau totongi hu mai koe poate koe,
ai kabineti ko ni ko o hua kava meliku me pare mia ko me o pena na wa me ko no wata na to fu hebe na vakai ke la o ta ko osi expire ka minista ai ta ta uri uri wa ki ka ku fili ka po te metu aki hano tu wa pe a fili ko fewi na fai ko tali ka ikai kanai ha na to tang tu be se ta tap mu na to o lue ai pe wano wata ke wano woa wano watol hawa ke wano wafa mole ai no pure ngai a wafa o tisema wano wafa tawito to fe ko fe la o ni faka atai ke na me mi pa e tawito ko ya na os faka hu hala faka nganga ke rapa o to o tolu to e taha ka mono e tolu ki loto ke ngofua ke komunista ke na me ape ai hata o tolu na to ni na hu pe ririwe na to le lao pa hu la fa nganga rapa e taha tu ga tolu pe fe wi na fa ia te pura fa visi tari ga ika bana wa pe o fa visi sa ku mare pura nga ko sanuari wa no wa nima pura nga lo tonga o to ta sa kete ton paremia me hoi minista ko mai na to na wakai ki para parema na hoko ko mena na fai na kanseli dewa atu tun kabineti hala na fai e puri ang fa fisi ko tu tun kabineti hala ta fa lao ke ke o mai ha tu tun kabineti ke ne rapa ya te to ilao ko funga i go na da hanga fa no mai ke fa ngofu ke ka kai ke na mia te faxisi e fa fiki ke bla u fa fiki no ia ta poini pe ta mahino ko na mahino ya nga fong he kai te ke lava de he kai te ke lava o mai haki here tofi miti ke kai ak o hoko aki ha here hi niu ke lawa e malo yang he hiniu mo foto nga maki he nga kai ko nga fata tapi o pa ka he hiniu mau o mai he hiniu o na panta tau o fetong ya mau ke hiniu ma tang fuang pa he pelu o mai he pelu o fixe pe he pelu e ka di o mai ka ki he no pe nga ke peni ke hango fetonga fu hele lai o ka ngo ka ke fengi na fenga wa to no esia ko poini a ko fengi ke mahino ai ko poini na palo pare mahe sa ko me quando fe mai fo ko fa ha papiliki atu kitu a he pare mia fa fisi mo ta ni ka minista fa fisi te na fa ilo quando faria totonuia papa te tau te foki pe ke review ai o ngongo ne fai sa Slovaka mo Katarina toki e flight de ko si e te o valu fitu po ne nima FM na interview mai ko na formatala e fai han fa ilo sa ai fa ilo he pura ma fa fisi a pura lo tonga ko e nauta e ai ha me mi pa he poate lo tonga ko sa ka fo pe ki o kai fo ka fo kupu ya I helao ko ni tene pe mai o tapu ke tai ia ha me mi pa ia ko hapoate I hapoate ke ne tuhu I fo paton mai frarea he ku pau pe fo ke ko nga transition ko to pe ho pau ke more ke smooth pe ale nga transition fe tongi e malava pe ia ia kwa kai ko aku kai ke firma ke aloa ka pau e ia ha me pe ta fok pe ka nga poate o fra fis ka me e malam be ko so ko pe nga me pe ko ili ka ku pau ke fra va ko e kabineti a ko ia ke fa mo fetong replace na to he kai la o le ta poate o fu loa e ka pa fa a fra info fo ma ang te tau sio ko ha loa po ha fu lo o tatani pe te wakai ko ha ngahi
nunu a kowi ko whiangahangai mo ngai poate ko ni o matu o me tai ai hano kau tare kita. E pau ke tau te si o wakai ai. Sai, wakai ni ki ai rewa i he kala noa i mako kini e tuia ke mea he kakai whonua ahona ke. Ai te upehe, o kuhala ke tai ai ha poate, fuoloa. Hakau me miwa poate he ngai poate e ngai kau tahapuna, pureanga. Whatatau me lao lolo tonga. I tari kai, o tai poto pe au hala. Ka pau e fuoloa, hono tuku. Pa pau o fuoloa hono tuku, ko hau hinga whakateknikare, ko i kai ki haka kai e tohi mai ki ai. Kai ki haku ilau ki ai. Peko whia ko tohi mai. Pe, ko hano interview e kakai na tohi mai, o peherewa he kabineti ia, o kai whiunga kakai koni, kai toi tu waki. Ke toi tohi mai haka kai fo o do la o ablava wata be la e lava be ke to perei pe fe fok aqui me ia na to ka ke ma fe ma tama ke ha tarenit ke foi me agora pe ka na to me goni tarenit ta be ta fe ma ta tarenit akapulu fa America ka na to me poate ka ping pong o be me ka basketball fa America ka mo ka soka ka pa polo ai to ni a pandemia pe ko e mi stava fa foco to fo que tau te tatal te mai na tolu ko ui ko ke mau hatama a kapul fa America ia ka tama ko ia fe mau ke poate u fa ka ta fo ai la be ke tau be ko tau to loi ko ui be ke la wa hi ko usirena ui be nga we ke fulere ko be ni uhinga te na be na uhinga mari ka ko tau le tau to ka wa ke no te be ko puranga mo frafisi io o na hala ula ke tutun kabineti na fau ke hanga tutun kabineti o rapa e te fito ilao hala ia that's number 1 ka pau ai ke ko matapa ke fau ak halao io tonu ia ka pau ai tutun kabineti os fau la fakangang fai mo fakahu pe ka ko tanu ka futa o tolu fu fa vale ia he mua te pule anu te tongi te pule e la whakanganga huki ai. Ki whare area o tari. Ke tari e ke ni hanga whetongi. Ka koe ki ta seta tu leo. O ki kai ke o fuku lolo e tae tolu pa uharai. Mea ka hana ua koe ki ai. Whewhere wa pule anga lolo tonga. Tapu na tolu, tapu mo pule anga whawhisi. O koe ha mea na mau lao. Te utari kei aku, io. Na utoe mau lao mo na tolu. Fufu o loa e tatari. Ko Januari, Februari, Maasi e Pereri fu loloa. Da ton foi mo da ton go lolo ta ka pa mahina e ua. Hata poate. E ko se ko pena poate ki mo go. Ai pure anga e pal pare me tatau ka hata tohi mai ia. Pe ka kanya tohi mai ia interview o dio ka ki fe unga e me la kanga. Pe te tu wa fo o mala be ki ho. Ai te pehe ko whea nau tolu o mamafa ni mau e lao. Te pehe ko prianga whakawhisi ko ia o palapale malahita. Ura, ko tutun kabineti na etari, pe kaki na whai mo whau le whalao, ke ririu e taha, ke whaifika ko tolu. Ko te whai ia, ko noua ki a ia. Ua, ko nau tamutu he poate, o lulu tai, he tau kakato e tolu. Ta e whakalao ka atoe, e tuke tau e taha. Perewa uhinga kehe ai. Ega te koe fu mau lao lahi au pito ia. Tai tasio leo, ka hafi fe preanga lolo tonga, ka hana mau lao. Ka hape. Ka mau lao ka o kulava pe ke io, palava ke ikai. Ai koe whaina pri ia i he mala e koe e hopo, koe te pri o te kildi, ke halaia, pe koe pri not kildi, koe ke te halaia. O te me foi pli e tahe me ngani, koe Alford pli. O koe ke walai, koe ke tonu hia, o koutu bea ilo to maari. Ai uma, ulahe Alford pli ai. Ai ke kisio ati koe a ku hia, o ku whimau hia ke tausio o ku. Ai koe foi mamaulawa e preanga lotonga, o ku malawa pe ke tu i loto. He ulahe ngahi uhinga ia, o tuai ai. Peo te iu, te whanonga ia, ko na o mai uhinga, ko mea pe ko whanongo, kai interview, pe ko haa mo hea. Kai malawa pe, kai kia te au, te upehe, ke whea ke kakai whanongo mea mai,
io una fato maulao pe tamata o so to fuloloto ai pranga fafisi pa mia fafisi mo mista fuloloto ange mau la ko ya loloto obit pe imagino me wa intention wa loto I fai hia ya loto I e ta do fitu he na me ai ta o tolu wa lewa intention hia wa loto I akita te mau be ala ta tolu ko ka pa na de mau be akita ta be ta ho na hu me wa no wa ta na ilo e fi halaki u hala ko ba ke liliu fa ta mo la pa na liliu de be wa no wa te be hele wa na ke ha intention ya ke na fai ha foi mau la lo ke ma ka ko wa no Olo to ki fehu ya mo e fa ka go ni na ala ta no ke mantu ke wa ko tu foki I la ko ni hangi ko fa matala ko o mai na ke fa matala foki ko nga ko kupu o as foki I la I kup ta fa na kup se nima ko fa no foki ka tare kita e a ope ke ta o tolu ka ko nga hangi ko tutun kabinet ko ke tala no ki ai na hanga na tolu ya o fa ata ke ai ka u tare kita ke na te alu na ta foi ta alu e vai a fa mau ai kup ta fa kup si ni ma ko ku ke tala no ki ai ko tu I vakai ko ki ai o ku ai mau la ai hange ko ke fa matala tu ku ke ko nga fo ki ka pau e hange ko ni na ke ata na tolu na alo a o ki he o vai ta tolu e ko na hanga he ka pe plan fo o wi a cancel o ke lo pe fe tu pe he I ka pau al ki fa hopo nga neongo na fai tu nga kana de cancel be ki mu o tige ke o vai he ta tolu ai e fa ka ko ia ko nga hono wa na ke hanga o mai ko nga ko na o tapu ia he la ko nga business ke a o ke poate ai ka minista o vai ta hange na ke tala mai na ka mata fo ke poate ko he wano he wa fe wanoa o ke wafe wata o se fita ta ki ai na te tonu ke na hu mai o ave ko isi ko ni na fa o hake na o hake fa le area ko tari ko ai pare mi ai fa le area e hono fa tu ko ki ko na to na mau I la ko ia ngai business ke kai te over ta na e fa me pare mi malolo ne o ne tari fa le area o ko ke apply la o ia o ngai business ki he lolo tai ko nga he ko private company na le sisita pe ia ko private company be ko le ke apply la o nga business ki ai ke ta pe na boate ai ngula pe na to ke na boate ta tolu ta fa hange ko na ke go tu ke I lo pe na to ki tari pe he cabinet ko he ko nga ki mu ta ko si ke lili we lulutai o ave ki nga business e pre anga ko fe tu fe ho va kai ke ta fa ki ko ya io solo fui ma un pito le beta ta no da porque fu mai ko ya ka pa ko ha me na o pe fi ma ke ngal ma lo to kon me ya ko me ko o mai ko dia ia o ke mau pe la o ke mau pe aya unga he kai fuki ko lo pe ta tanya pe ta polo kala ma ko fuki ta kau ta ka fa ta no pe me amoni ke he ko tu ko la ya pu ka kai to ko la na fe tu ta mai ka te ai pe tu la tu me murina o pe tonga e na fia e ta polo kala ma una pe ma pa na falala pu ta pu mai ke fa matala ko ko atu o ta fa e polo kala mo e pe ki ta la ka go ka ke lo bu hai ko mo polo kalama ka ke polo kalama ko mo au mo koe ko feedback ko o mai e au ina to mai mo fa mai o ku na tu PCT te au ke ka pa ma wa ki PCT ma ka PCT pe ta pe ua wa ki homba to ka ko ke ta to ka ke lo ke ta homba to ke ta ta hala ka kai ko lo to ke so ko loto ke ta fa ta o ta no fo pe mo ni ne mo pe fa ngata ke ta rea a ke me a ke pura na te fa visible pe ngalo to ma ko pe ke ta ai pe ta o ke ma ke fa no e ka kai
ba mo ko fa mo pe ke mo pule anga fa fisi me planga lo to ka pa wa me homo atu o ku kai ke tau mo faka ko fa mo te pe ke ka mo to ka tu be mo ke ta ina ta programa ke tanga talanoa mo oni porque ta talanoa ki ta no pe con instituto ne mo lao mo regulation mo tutu ngawe ko ye pe te ta fama o ke ta programa ko ye mo oni ka ona ta fai pe fo ime ko ta faka uhinga fai ta o ta imagino e ta eoli de vai ke kakai o pa konga ta lo pe que ko me kan o fai ta pe ko ta fa ku si ni mai mau ia ta imagino pe o mau hena ton que não diriu ia na ta to diriu ni be ba ta pun fa ale na ta usila ke ku te foki mo na ta time ke na foki review ta programa na ta usila ta kia okay aí tem pe mau lao te prianga na fa fisi o mo over a motor ta tolo mau lao la fa pe ulo aqui e ka pau na ni pe mai e ka ta make ko no halai ko ngo fu ka ta make na tolo ka ta le kita i ko minister na ma o la ka ta le kita ko na fatuia ko minister pe ang fe kita me ko ta pe lao que ta le kita minister o ta fa lao pa kita me ko te mo fai te ri hape te ko kauta hai ko kata anda public enterprise o ku hala mo foi loi to ai ma loi foi comentar ko ya ta ko taki hala ta ofia ka failo e moa pero pa ku na pe na fa fiki ko foto ki pulenga lo tonga ki ave fo maanga pero pa ko ni sai ta ka pa no kamata mai we mai aki e na failo pe counter claim ya tu fa ta ya ta counter claim e o sia ko ba mon ko la ko hopo ko i mo tu ko mi ta un ko ba ko na hopo ko fa ni papua ni hos pa na kai ka papulu pa na to ko hopo mo to ko levi na yo wa na to hopo pe me tu di fo mo to ko ta pa pe tu le va ala ko ta vai o se que tu de fra mau pa ko que ilo he to ko ta na nao pa ilo ko ta vai que pe mo tu ko na nao ko ha o ta vai pe tu le va que ta vai na ta to kai ka pa pulpa ne to lu ba ta mai ke hopo ko nga fu ko na fra ilo o se nga pa na mo u na manaki te na fra ilo pa na malo Porque ko poni ko ta no ai heni ko ai ko longo mo ui a me ko politiki to mani ave ki fama wanga ta o fa tonton mo ta ko tu ka kato a ke me te ta fai ho ko o ngao la bito solo ko ngao la ko lao ta ko te review ngai la ko loto pe ko ta mo ai ke mo ha ko stupa mo ui te no fe ko ni tu ton mo la a me ko hala failo to kono hingai ke malu ki panga tu hawe kakai te tau fe ai no ai ha mo nga fanga I hala no ma fai tau ku to tu ma si va vai fono ta tu fiten ki baba ke dia ko poni ko ta no he ni ko tu ri tonu hia ko pu anga fa fisi u hala ia ta hange no fa mana mai ke e wi ko si ke fa ilo que te au ka pouco au por anga lo tonga tani ko me fa feta pe mo me mai tau mai pe fa ho counter claim aki e fa ilo ak na tol ka tonga he me gon ko fa matala te tala e o se nge pa nge ke hopo ko e mo do tau nga ko na da no na fa ka ilo os pa I ko nge o mo u ta ma fa ka ka ta me ko Kai ko poni ko ta no ai ai o buhala pe hanga ko puranga lo tonga ai na tra tu ke ko ta no ko nei ko tu pa te pepe o buhala ka gla hanga pe tu e lava pe ohala pa lava pe ton o matunga me hata ma information ko nei o si interview ai kakai pe tohi kakai ka ke la kakai ne fe un ki la kana o ngau tu ai ke to tu fo pe makatu ngomi ya pe ia ina tau ka ko pura fa fisi o ko ia tau ka po ia
Not at all. Koe ka tau kapo katoa. Pe tau te fito ke na honga tok whakapasi koni I mahina bosi. Koe fui whakapasi koe a kapau na tari he paremia lorotonga ai tau kapo ai paremia whakapisi ke whai mono koe na lotot ki ai. Ke mandu e taimina talanga e fui lao. Ka maari e tu mau e paremia lorotonga. Maari e lahi apu. Me te koni paremia mo hoi kapineti. Kona tu mau pipiki pe tana fo upe kuptolo. Kuptolo si. Ke ma? Sai, he ka pona na wafe o fai mono koe na e fai koe he kore e prea whakapisi. E kai ke lava ha whakailo ia he. He kuna whetau laki rewa nato. Ke ma? Ka koe ui, koe nau matapoto he kai ke he nau hanga I kai tari, te nau malohi na toi hopo ka hopo. Ka hopo in whatonton, te nau malohi. Malohi e prea ngaro tonga. E fo e prea whakapisi. Pe e toi fufa mamahi angai. Ka te tui koe aku, ko pepe una whakatou hala pe, ke whea pe, ka wea taha pan mama, wea taha o fu pan mama whape. Koe vitari e biga I e soro. Koe, tōt koe, tō whoki e liriu koe ni, na osi whoki ngai contract ki koe ni, ange ke tau koe na osi ki maas, ai koe e peleri e ni. Koe. Koe te ki whiri koe ni ai kautari ki te who'o. Na usi o ki he mea koe ni koe he lao koe ni, o lau hifo e u kupu, o hangi koe he kupu taha ua, au rifu taha wha, taha nima, taha alu hifo he fo I laini koe ni he umea koe ni whiaku me kautari ki ta. Na ke uma ue uia ha kupu ai o kune tala mai. O hangi koe mea koe tala mai, na ke ha kupu whakapatonu ina ni tala mai. He kai ke ngofua ki he ngai poate e pure anga, ke ta e tare ki ta o ova he mahina, e taha pe mahina, e tolu pe. Fo I taimi. Na kai ke o mai ha fo I specific, whahino hino pe he hala o ia, ki he ngahi poate, kua pau ke ia e poate, o owa te ova he ha fo I certain time, ha fo I taimi. Ai pa kone whoki rewa ko ia, ai ko whakakau rewa, na e paupe na iai, a makatuunga na e whao e lao ko ni, ke iai kau poate. He ku talanoa ngai lao ko pau ke toko fihe poate o te ova toko fitu, ko pau ke nau whakataha toko fiha. O talanoa ke kau poate, ai na e whao e lao ko ni, I whakau, ke iai kau poate. Ka pau reo koe ki aha poate, mahalo pe I he tawhaaki ko ia, e lawa ke whai ai hasio ke whamau anga, e kukai ke aha poate. Ka kuanga e whuke whamatala ke o mai, ka pau o mai he pure angalo tonga ia, ai ngahi uhinga. Koe ke mao hakakai tai nimi, koe whai review. Ka koe whuke anga whakataimi whangatangata ia, ke osi ki ai ka pau whaha review mo, whaha advertisement umea ko ia. Koe tolu rewa ki ai, koe ngahi lao katoa koe ni, ko lau fui e ngai mea koe ni he mahino I pea ko he kusio ki ai. Koe mawhai o ku I he minister o public enterprise. Ko hai pe minister o ko ia o kune whakanofo ha, ko ia o kune tutu ni ha. Ko lau ko ni o nofo katoa mawhai I he minister, tene whai e ia e umea ko ia tene whili ha, ko ia tene whai ha. Ai rewa ko whakau hange o ku. Koe ko I lau pe ko hai na wha lau ko ni taimi whebe. Ka ko whewhe ho wakai kia I he tawhaaki ko ia, I he uwhakau ko ia ko lawa ke sio kia I he tawhaaki ko ia. Koe, o fo ke hu mai ngai poate koe ni. Koe. Koe taumua koe ngai koe I whakau muri fo. He ka katoa ngai potunga, ngai poate katoa koe ni na e he malu pe ia ngai ministries. Takita. Ngai potunga koe. O tauleri mai ai. Ko I kono whakapaanga he World Bank, mo ADB, pe whaitutunu rewa ngai kakaina na whakapaanga, ke tau wafe ki ai. O whaue ngai lao koe ni o huai. Te babati ke wakai whale reie, he ulahe mauhala. Ai koe na ki tala mai pe. Ka bate ke me mea lere ifu ke ngai kupu koe na. Te tau lere pito me hongo furu ta taua tatou ta wha, ta nima. O lere. Koe kotoa ngai kupu ia koe ia. O koe ke asi ai kuo pau. Ke tu waki. Kasi a me behe ia.
pe o ka ki asi ai kuo pau koe kapineti tene fili ai ka me mi pa poate ko kasi me be ai ko me kasi ai o ke eki minister ka le rei vo ki foi kupu ko ia o ihe eki minister o potunga we kene fili mai ai ka me mi pa poate piliote o ko ke ka wa kapineti ia tene toki ave pe ia ke mea ihe kapineti ka ko hai o minister i potunga ko ia ko ia o ki pese te hiva e ka me mi pa e fai ki ne lau pese te hiva pese te tama kapineti papa wa ka kai ona pento ka ke na sa ai to purianga na te fa fisi ko fe wi ko hana ke mo fai mo diri wa ta to lu go hiri mo ma fa la ko ia pa mo diri kene ke mo fa ia pa te ha wa no ta ni mata mai ke diriu ke pehe kene ke fa e ko ta ni ke fa uri ai ke vaka o fa uri le vai ke mo fa no e ka kai ke tala to mu ia pa ton ke tu mo ia he ka ta wa hopo te ta hopo pe la lo tonga o si fa mo ni wa fa ni afio ko la ko na o si fa mo ni wa fa ni afio o ko la o na te hu o tu ki mu yange na lave ke pare mi fa fisi o blotonga I fa tato ko ni o chen mahalo ta o ta pe fi ia ai when follow up hala ni tangu te fa tato ko ni te ke tari mai mai ko ni final ga tu I fa mo fa o hala fo ai ai ko u follow ai ko ke tari ko no hingai papa follow wa me o mai ke fa kakato o te ke fa kakato te pulianga ke me kakato ke fa tato ko ni mani afio o não tu ai o lá no fam o que o ngai ko na ta fa aqui o vai na u fehu e do o mai que pare mia porque kabineti que tari mai ange ai ko mahalo ko fe tari aqui o tu ai tari o lá na pe ka kai fonua ko nga tu ai ko tu ai o vai fehu e o mai ta fe ma que ta fa kakato at pe fe ui ko os fa kakato ka kita ulo ta do te ka ta ai ha o ta la mai me hango pule anga ua ko press conference was whakakato ate me agoi ki whatato ko ni o whakakato ate moe o whakakato ate mo tika tae au tal mai o whakalongolongo e loka ngutu e tap mona do kanya tun ki tal mai ko lao ko loka o koe ke loka pe mai o ki I wai ute malai ko e football of America ko time out ki ta whai longa pe ki time out ngai ko pe had bear fa ya ko mi tu u ngai ko ke ko wi nga we ta mai ta off ta fa ton ku mai ki tu ala te ta mata fa ton ko ai ko nga ko a ku ko ngai ta pe ko ta fo hangai ko lo tonga ni o fe ia o pre nga lo tonga o tu waki sa pe to ata me ka kai ko ne tu ko ngi tua e na to mai mo na pe mo to ta pe o fe mo to pe interview se ke mari e sai faka eke pe ma ta re ni ta ke fo me ta o fe ma visione nga o mo plan nga o ai poate ta e gua no plan nga o ke na wikuna e kuma ka o me mi poate te na ulawa o faka kata ta ke mo tuku pa mo tamu nga o e poate ko ia e ka ke pa no e mbe have mo no giloto to ka to maheni kai e o uki tamata mo no mala e takta ke ni ha u pe lomi e pe foi me ko punanga ki wala e ka ke pa no ia mai ta ko tu ko aku ke prango ni e anga pe fa mahalo te ki ura no mata ke ni tala mai o una finga ke fa pa ko le rita ha e fili ke mai po ko anga e fa ka ko una loto ke o kakai fili mai anga foi sembion ngai foi moonia ngai tai do kakai tau ke mo poto no fai ngawe na mai ha ka ke matai to hipe na ma fu ka matai to hi pa anga ke fu vai palo atata e kuma kakai o na tau ke na poto no fa ko ngawe pa na poto no fai pa fai o sai when you tau ke pa poto pa fai ko na ko in tau ke ai e tu ko akuia e solo o ku hinga pe e tui
o tonu pe me fai he lor tongani pe o ga palpare mai i me ko i plan fa kwa kaya Kai. Ko tu malu mahino ka venga ko ni. Ko nga ko na ta o sikava ko to e ta fa ki ko ni fa ki pe mo poate. Ka ki foki mai mo ke ta ke ko nga o ta programa. Ko nga ko tal foki o se e fa ta fa fonua. Tu ati ko e fa ta foki ko ni ko ti ko ta ne fa ta le rei mo ni ne I hono fa hoko. Ko nga mahalo ko fa ta pe ni ko hoko ki ke si he ko tanto tono ke ni ke fa ta ke si o ke palani ko ta e hongo fulu pe fi ha ko ni ka hoko mai ana ai ho fa matala I he lahi apito ho ngai fa matala na fa hoko ai ka ko nga ko ta ngai fa matala ko ni o ku fi ma o ke fa mala ke ho pe he ko va ma o ko misin ta pa anga ya tonga ni e ko va ma ko fe tu ia ko misin ta pa anga ko nge ki fo ope ngali whakakata o whamatala. Ka ko lot ke o mai mo ki whakatata ki ai. Ke te hanga mo ai ke toki mahino angi ai whakakau ko ni ko ku hoko ai a wawa uia ko e misin tāpa anga ia a tonga kotoa. Ko kona whamawere bea ke ngai kakai me ngai vai whonua. I nioa, a pai, mo eua, mo tonga tapa, mo tonga eiki o ko fa mo le o ko pe no misin ta panga e tai mini o ko pe misin ta panga he na fa fo no ka fongi misin kiti we be ka le ka fongi misin kiti we be ba misin kiti le o ma ke ka le ka le o fe le ka kiti o nga ka le ka ko iki fongi misin ta iki ta be ka ko ke la misin ka ni fea we fe ma go a tonga eiki, ewa, hapai, ka moniwa, Ka kunga ke, ko vifia sa ho foku mai, mati, ko me kona kulea aki o ku loloto, pe aku ta falahi apito pe pa loloa. Loloa ki mua, algi olunga, algi lalo, ema mo mata. Ku inga ya. Ai kunga tanoa, o uinga ko ngai misin ta pa anga o ki baba ui o ke tape misin ta pa anga o kulahi misin ta pa anga ka ko kore ha fa mari ke ta to ata ki misin eta ke ka ki lere e ho misin ke ta ai mala ala pe ta fononga mo ka kai e uhinga uhinga ke ta to be fo misin o he kulahi misin ta pa anga o ke tape baba Tako ngai fu misin o ikai ke te ume pe popo pe ko ke te ai repair ke ta pe ke ai to overhaul pe te ai ume pe te hori ke vari ka ke te behe o to be ni ke kumi hakakai to tonu me wawa pe kumi hakakai pe me wawa kakai be ya ma inga pe te ko hakakai na fanau I wawa ke misin ta panga waki ke mau ke na ngau ke na misin ko ni na ta hono ho wawa fare be wawa pe no ho be wawa pe mate be wawa pe tanu be wawa pe ngau be ma wawa e ke fe mata al muha ka ke fe mau ke alu ki muri me wawa ha wa mo eva takai hol pe me to ko luo pe hawe ki fa to la mai ki baba ki hawe tal mai ki ha o yo ki taki baba ka ke ki ma tambe hawe was kare mature mai u fa fa ta hawe was ta aunga os pe fu hawe kare mature pe fa tu ita ke kakai he teni taki hala e kakai ai ko hina tala noa he ngai misini ko te tata noa ke ta pa ngoni e fe ma uya ko hatama oku unofo mau pe ai o siof pa na mamahi ia mo kakai na tangi mo kakai tengo wafai na wafangi mo kakai tengo uhai na uhi na mo kakai tengo wafuai na wafua tengo na kata wata mo kakai tengo na tangi fata
Tem na mamahi na mamas kata mo kakai. Ko fen kakai e fima. Mo kakai tu pa na moi. Mate mo moi. Te mate me mama. Ai e fima o alfa ta tangata ko no loto. Loto i baba. Rea ko baba, ngulu ko baba, ka ko baba. Pa tuki ko baba. Mari. Ai ke ngulu fa. Ha uia hanga ka. Ai ke mahino ko rea. He ko to, fonua to. Fonua ngawe. Te ko e tala noa pe he. Kana ulawa ilo ai misinta panga o tuku i fe. He ko ai misin ko ni solo ki baba ka tope. Ka ko tapol kala ma ke talatu e fitu o tuku ai. Okay. Fitu ko o kulotonga tu ai ke tawo ki ai. Pa tawo finga ke whakaawa ai ngā misin ko ni mo poto hono. Start. Papa umate e teke. Ke mo oe misini o tae pānga. Okay. Ka tau ilo fitu e tānaki me ai. Pa fitu e tā me whai ko e tānaki me whai ko. Hai taim lolo tau tāi pa tok osme lai pangata. Lai pangata. Hau lai panga ko. Panga ko. Mo fitu te tau tānaki ke. He kono uinga e ne osi ko osteli pe me olunga. Talu hono whao o wawa. E o tua mafi o tuku mo hono kakai. O si mahino pe ono historia o wawa o te tato kilava te aki ai. E ne pureanga kihe. Mono ngai taulanga. Mo ngai mea whana ne whana. O kei asipe ngai foi pulu ko ia. I ngai wheitu pe wawa. Te tato kilava te aki ai. E ne maari e. Nga historia. Ai ka kolona e maungo fua. Pa ko kai ko ma nofo ai ne ke fili noa ia. Na fili ka kai o ma nofo funo ko. He ko nga ka funua mori na ma u ya ku moa baba. Be ha u le wa hono ka kai. Ka kai ko na nofo i baba tai ka kai ia ko hako mai ana to. I always know better. O tohi ai ni ihi. E toko nima i powono. Always know better ai na fio. Ya, mai pe hatu i lo tongani. Pe mo fere le wa kakai fonua. Ko kakai o no poto ko no ngahi ko ni misinta panga kon ko tanat ki ai. Ya no i wa toko la hita no ke i wa pe. Wa be ni fe mari aki. Mari mai ni o i wa pa no sto wa pe fu mo na don. Na fi matu ko ya, pa matu ko ya. Na wa pe mo na fana. Kakai ko ki la pe ke ma foi pui tu a. Okay. He o iai pe ia, pene o si iai pe ia, koe toen ke tau ilo pe te tau whai a whe, moa tae ha o taki mua, pe whai hui ngai ko ni, pe whai ke lau. Pa kuhinga pe e solo ai whakakau ko ni, pe a koe misinta panga uruaki, o ko whokotu wat pe e au, pe ku os kamata whaksolo ngai ko ni. Pe kamata pe ni ia, i he tau e ua ko hiri. Neka ki pe ke kamata, me mita tolu ko hiri, os kamata ngai. Ai o stu hake ni tokolahi wa o fai nga ko ni te ki fa e pe kana etigai ke au ja fa hinga tau mu a loloto pe heni ke lava vai a fakau kau pe tau lava ke tau sio e inasi ko to ai kakai wa ko to pe i wa mo kakai wa to mata pon mo ngai fono ke pe ka te motori mulita ka te pe mi sinta panga ula ko ni o fa tau mu ai a solo ke tu mari ka pau ke sio ke ka venga ngawe kona ke fa hata ke tau diriu mo ko bo ke fa diriu ka pau o tau fi ma ke ia haola ke mi hen o fa ya toi ke tau inase tau tau ke mo i lo tongani pe mo ia ki mai tau ke tau fanau tau fanga mo puna mo kina tolu te na hoko o replace mai tau tolu ha tau pekia ai mau inga apito a fi whakau ko ni pe mau inga ke tau hanga mea ba te uwhenga ke o peka pau a tau whehui pa se peki whehui ke hanoko mai pehe fui misini ka ua te whehui ha mea ke ka ta hoka pe ka pau a whehui ko ya tu uia ke fui polo kalama ke na fall in mai misini ko ye misini ta panga hoko
Kata tua ke mo foi misin ta panga uak o wa han fa mon fa to tapu. Pe wa uinga ko misin ko ni o tu ia kere. O no tu anga e misini no location o tu ia I wawau he kolo ko to pe wa no fo ia kolo to mu fu ma wal. Ta ka to e kolo ko ni ko me ko kere ne bulanga ta fare. Tu pai musie mo akau ke. Kau te tau ke wakai ki tongan whakaluku fua sio loki ko wawau ai loloto ta ai waha o top toila o lunga ke maka ka ofia ewa kau te ke viri Hawaii ai e fiu misin vai viri vai tau fetong hono mata típico I moa he viri he motu ko ne loloto mo fefeka ke he me tonga tapuni ko tonga tapuni ka te viri Hawaii ko te viri be ospe hua tau pa ke vai ma ka ki mita be e ni ma ono ko spa vai ko baba kai pa tala noa ko bisinta pa ko ni tu I baba he kolo ko to mo fuma valu pe o ku no fo iai ko kere kon tu angai pe ko no wale ko ki ai ko na nga kere ko ya o ku fonu ke monu ia ko kere top tapu na tapu kina ko kere ne hapa ya ke ai e tu po la fa atongan ka to kilangi ki o tu maf ke fai ke hono tabi ne to me kere ko ni I po ono ta ko no kere o make o mo ui pe o tanu ai e misinta banko ni aya e solo o kulahi ngahi ngowe te talave ki ai ka te tope ngowe ta e fika uruaki he misinta panga aya ko ngowe ni o giai misinta panga pa ke tau ta no to he volume he lahi o me ke to ka to imagino ko misinta panga o to e te min ka wiki o dia ke uki pe he na to ngowe lahi ta pe historia ai ko uki I he taimini ko fi ma ke to at eka kava tonga e ni mafi e tau e ni ma ko tope ego ete ta mano o dia ke uki uki to ngowe la ta pe e historia wa pe ko po ke taki mo ai pe ka taki ko ni o kakai hika ke ta ota to ke fonga mo tu afo ko ape pule anga porque pare mia porque ministra tawang mahenia porque ka fafofonga kakai mo to faina to mereni to ahi to talo ko na fikau ya tupe talat no penado na ofisi no penado tonga tapunyo na ofisi o talat tu mo to mayena mo to mai vanilla ulah pagai Panau pene to ofisi. Kabe na on tu ki vanilla o to vanilla me kakai. Kabe na na to kava me kakai, kabe to melen me kakai. No be office. Ko tau tu au mai ni o mane ta te au. Ko tala tu pe ai ko dia be. Algo faie. Ko ni ilo ia e fano tala no pe me what ki ai pene ta pe aki fano tala no. Aya ko fano tala no ai ko me o tu ton ge ta ofi moia ko sai ta pe ko te ton ki ai mo ton kon solo mo he mala ya ko e ta no meni ke to ke ta filosofa mo ni to la mi hena ta mo poto fa totolo me ka do mo fa ka pa te ta ki fa totolo me ko ta no ko ta la nge ka to sin fa le la hen ka kai ta mo to te se ai tu ka si o me o fa fonu at ke komunista ko ko na mahino na to me ko report ti tala le at pe ke kai o si go ngai ko ya pe ma tamaton o ku kau fa ta me kai
tangi whakataha mo kakai. O ki uta whakataha mo kakai. Na wogi ke na mamahi ia tatau pa na wongo ki ona uloto. Ko taki au ke ma e kongo ni. Ki wawau. Ka ki ulawe ke nga fitu ke. Ai ko uhinga e talanoa kai lava ke tau fetau laki. San? Ko le mai kakaia ko mea mamu ia ko uta ko fatata. O yo mai misin kini ke kini a kolo. Ta ko yo kini kolo. Hai fela va ki a kolo mo. Sai pe kolo yo. Ka pai e kai ke beia e gafu por pare ma fe ka ke lava kini a kolo. E por pare ma me kai ke fafanga fa na o hete na mama ki o mate vabe. Ko me kai tu iuta. Tu iuta. Pero me e fai me e fate fito ta no pe i baba o ta be tai mi. E ke urava ke wafi, ma ka programa ta ki no pe baba ka lava ke mai no fu. Sai. Ai ko kuina ta la noa. Ko pau ke fanongo e taki. Tap moi. Pe ku pau e hinga e fanongo ku pau ke autono. Ki he kakai, mo kakai ko o ku ia e parma. Kene iro i tonu ai mea ko palpare mai ia kai pe aongo ki ai pa mama ia fata poia te heta ki uta kai ai kita na mu pa u ai kita futa una pige ha mama ia te tala ta fusafa o mai pia u kita ko foi mama ia ko te lava o ma o fa ke kai foi mama ko okay kai ka ko ga me ai nuia tu ai mai vai te no po ka tu afu ni motu ono ta ke te inu ngai mama pero tana tam tam ka me kai te ka bo kai fia kai o finga en owe ke la kai ka fo mai solo ke ko ha pa kini ke mai no fua e uhinga ko misini ka pa anga e hoko ia ke koloa ia ka kai ko palpalema wa u masiva ka kai fai ngata ia kai lava fai hona ngai fatongia ke na fana wako ke lava flanga hana ngai fale fa ofa go bathroom na ke Hawaii pe for family tanta wa ke na no for family ni mau no fit e fale ta ke lava na ngai me ale ke na oki uta ke lava fu na fatongia he lot to ngai por pare mai go no fa nga ngai moya pe atu uta mai me ka mulia o ha una toria me panga kana ke ia te kakai ki mui ha na do ela na do o tu mu mai hal prianga ka te querer si ka kai ki mu e ko poini ka pau te ta hanga finga ke tu mari mo koloa ia ka kai o baba o taimini te na te fok mare wa ha o tu mu ai mu ko ne tu e taimini hala ne ya fu ta ka mata pe ta sio holo mo ka to ka wa o pek ki mu ke si un ma ka sa na mata ake ai hala prianga kasi fai te no ai muito me tai paanga ko kai ko ya paanga ai ko tau mo me faka ko ko tau liriu ki avava e to koloa ia tau mo nga wepi tau fai mo haliriu ke tau te langa ka havava o to koloa ia he ko e tau ta koloa ia ke hawa muri me kausana o va inga ya tau to Kuia. Ka 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 be va inga ya tau to lu tau la lahi tai mini e to va inga si tau fa na wa ke tau mo ku fe ma ke tau full stop tau tai mini tau ta ofi he tai mini de ak ha tau liriu ke tau hanga mo ai la va va ke to hoko ha va koloa ia mo fon ma hua paanga koula mo siriva ta pehe mo na ula mari ko pon nga we ko ta mo ko e fai ga ni ai foto a to solo te tau kamata sinta panga ko to ka batonga e ka ni mafe do te ka wi atu mo ai fa ka mo me ko ni ko mai ni ko ni ak mo mi sinta panga laki ne ngo te ke fu ala to lo to fa matala ke i hono ke he tunga ko gwe tai nimi ke to ke ia to ai tunga gwe ai misin tapanga au mai no foke fa ka ko ni ko mai
ke tala noa ko misinta panga ulaki o i kere pe ku tola heni ku na tala mai heni lotoni oku e na tu to ton ho ku nga fo ke ko kere fo ki na i va una fa e tu fonua na fa ke tu fonua e to po ulaki pe ku ta po ki e kere ko nga na fa i va o fa nga we ko ya ka ko fa ka fo ke tamai ke fe ma o ai e ka ni mafe o kwa o e kere va o e ka ni mafe na vai o se kere homo toka wa aya e solo guape mana tu fogo ko va o uai mo na nga kum fonu aua kui ai una go ko va o e to va o osi ko nuka ko tonga eiki o fo leta ai maka va ko to ma tu te na ka mai monato kui ai o sma o falahi mai ki tonga eiki mo eua o lava pe ke whakahoka ka atoa ngāwe ko ni. Ka eulaki ai e ke osi. Ka ko ma osi whai pe matole sa vea ma upeia. Okay. Aia, te tatoki lava tu ke kini atu kene. Tuko whake taimini solo ko me to ai fo i te au ia e wanoa e taimini. E te au wanoa ko eka te au no noa. Ka o tō ki kalkulita. E tatara noa pe mo ki lomi. Kui. So ngā. Koe e tānoa pe he, ke kisio mai ki ai he ku, e ko tui koe kauwha kei he i whengi, ma whawha pēa. Ka koe mea kong mau whaamu ki ai, koe tāke tia ko sfotu, pe e toki hu mai lewa ngahi whakaanga, me ngahi poupou, me ngahi tai poupou, me ngahi whengi pe he. E koe mea kong mau lak fotu, ma fotu e tamua ngā ue pa mau takimua matua no whai. Te ana ui ngai, ke whai ngofua ngā oe. O alu, o whai ngofua. Peka ke ngata he whai ngofua, ka heka ke mausio ke ngai whiri, hana ko tu e taimini, ma whai ngata ia ka i whakahapalau. Ka konu mua mato ke whai te au, e wanoa he taimini. Pa te ospe te ulau atu, na pehe ani ko whakaori. Pea, nai whai pe ma whaafe ki he. E paremia pa kon paremia ai me atu he ahon po pongpong ki baba folau paremia ko ton paremia i baba o he a pongpong e me aton ki ko ngalahi o ngahi ngaha ko ni ta pe ke mista ngowe mau fenga fata e to me ange osi wai ki ai tau fokoto ke ses katolika loma o mo uai ka ko malo ke maina ka tu e me ama me aton he ko ka hatu ai ni ko be ka whakaori e toi hulu ia solo ka to u me gani e lau whaka te au atu mo ngai fukawa a mu yang ke me ama ni ka ke te he programa hoko mai ma osi foto ma osi hanga o le ko mai ke tau tala no pe mo no hulu ia pa tau tala no hingoa ko project ni ka ki fa palafu ia ka tu ko bitoia. Ko hinga tala noa ko ni pa ke tau ne utike fu ai behen. Ko tanda foto wa ke paremia na ne popo pe se te au ke. Ka ko matu ko tala noa te tau ko ma uska mat me mento tau tolu ko hili. E fa ka ko. Na ke hinga ni ko tu fa na i he. Ka ne fa ngata fu ke ngawe prango ne tu osi. Ta ke mista e ta ma ko to ta fitu fengi si o ke ke tali ke ta no mo. Sai pe pa mautari e tau e tolu finangala si hova ke riri e pura nga ho mai paremia ko ni o fai ngofua ko le ki ai pe fai ngofua me to ni paremia pe fai ngofua me mista ngowe pa fai ngofua ta no ke ka mista ko en lo tongani o fai ngofua te pute na o pe tamo he potoketa tamo he ngowe pe tama poto ko tama sai nisi tamo ya. Na famatala i ainda tu taha pesol. Se o atu no toki me na famatala na ne frama ka te me goni. Eduard na ma os foto ma dole potu ngawe ko po la he fa e langa e ngowe pa alwe ka kai o koloa ia. Ka ke uririu ke po e nima. Sa? Pati mai fa me ka we.
Kama bisa ngoe ka. Ke uriu ke po enima, ke foto ke kabineti ke tanaki mai mai foi po ko an ko misita panga ula ko tano. Pana ukole ke mawoki wa o weekend ko ni. Ka follow pale mia. Ba ko to pale mia pe me aki ai. Ai te mau I wawa o pompong mape te hula te kisoma te mau mate mau ki kai tonu a fetu wai. Iuta ai. Ko tau tana ni fulo to vao. Pe unga te tala noa ke muy de lei porque só o programa te tau alo po ke paanga o ku osi o no tana te me fu programa. O programa plan ta unima ke on full foco nga ko plan nga ko fotu kavinga nga we pre nga ta un full. Plan langa fakala ta on full. O ka we ta tala no ne ta on full. Porque ha ola ta on full ko ni pa ta wa kai yang ai. Ke pe na tatau pe mari a me go ta fotu ko ni mono ngawe I pa golo da ke muy whakamahina o report ke kakai. Ukai ai ke muy whakatau kai. Sai tape whakawiki pe whakamahina. O tau lue ai he tau e hongo furu pa tau sio ki hono ola. Toke ha e ola ko ni pa ta foki lewa ki muy ko ta program whika ni man ta ala ke misini ulaki. Pa ke hanga lewa whakatau hoange. Pe una tatau. O te fuki whahamea beheni tō taha. Hala, e hapure anga, te kiai, tau ai maapi. Pea kuhinga te takamata pe he ngowe takitahe, te ta auta he ngowe takitahe, ko ngahe ngowe ko te takamata I ai, ko e kawatonga. Ka mati ko whai misini tāpanga pe taha ko e ngowe ka lahi ngowe ko ia. Ka te to konga e ngowe takitaha o whakaikiki, ai paanga e mau mi ai mo fonga na leri mai ki mo pa feila. Ko te ko e feila anai. Ko feila te ta wa kwa o te diriu e fonga o hofi foi timi ke ta maloi a ke langa diriu e fonga ngawe. Pe mo nga mono nga ma to ko ni mo atakai. Ai ta pe ko ka watonga o loto pe misin ko ni. Ko vanilla o loto pe misin ko ni. Ko ahi o loto pe misin ko ni. Ko faina o loto pe misini ko ni. Pa te ta alu he foi ngowe ki he ngowe ko ni motu o loto pe misini ko ni. O alu ta ki he ngowe foha. Pa te ta lawa le wasio ki ke ko a ngowe foha o tauhanga tato fe mate hono to o fa market ka tau ke masiva pe tau to. Ko foi por mau inga ia ko a foto wen ko misin ta panga pe to file pe foi familia pe te uta misin ko tuai pe te uta misin ko wabe pe te uta misin ko pangalai pe te uta misin pangasi me ana kene ka ko foi fa maria o kiai pa tau hanga le wa to vakai assess mo vakai o report ke takai pe mo ka ngowe ai mo kamata pe ai he palani ngawe mono fa'u ta ko osmaui ta mono ngawe ta ko ngawe ni os ngawe te ta lava o ngawe ha iwi ko a honi te ta hoko mai te ta hiki to tawa e ala mono u ata pe mo ngai fitu tu wa ka wa ko ta kita bela e ka wa ta kita ka ta to foki ai foi ta to pe a ka wa tonga foi mo minute ko ni te ta ki lave atu ki ai ko I ta taimi koi Generava o whakaloloto. Ka ngani ai ko taria te whihu I solo ka hoko ki he whai prota ulua ki o misini. Matapa ulua ki o misini. Toi, yo oko te koe. Ok. Ai, ta noa ni ka watonga. Koi. Ai, whai e lifia peheni fulahe e ka ni mawhe ki wawao. Ikai. Mahino beia. Ka waifo ngai kumfonua I ki ke tana ki o wawa o whakalahe o wawa. O wawa o te kumfonua ki eua, te kumfonua mai ki tonga tapa. Ko whakalahe pe o wawa. Ka no kei wawa pe. No kei wawa pe. Pe e whai ai a whinga I ke lava e whai e ka. Ka ta whoki pe solo ke misinda uruaki. O ti kei ke uki hato kawa tonga lahi pehenia ke kakai. O hange ko tuku he taimuni. Aia kone tu he taimini solo te o mawofi he taimini ke foi te au e wataha. E foi te au e wataha ko ni. Taki sio pe ke kalkulei tape mo taki tape mo al na pe ko.
Ai ka pa ko wataha. E ringa ki e valu e. Koi. E foi e kai e te au no valu. Koi. Ma lo o hofi foi e ka ko ne te au no valu. Ko foi te au e wataha kava tonga. Ke finga ke reporti at ke ma ke tau sio ko e a ko e solo ta pepe ki. Ti se ma ta uni ko sto atu e foi e ka foi te au foi e ka ko te au no valu. Solo que e ka lahi fau ai. Koia? Koi. Ai ko ta no be foi te au e ta uinga ke e ka valu. Koi. Ko ta no be e ka foi e ka ko te au e ta ha. Ko uinga ke e ka valu. Ai foki que te imagino que ni con muy mai o fano por calama. Ai ko eu de fakau ko te au e ni mafi ko e ka e ni mafi. Ai ko foi te au pe o non é o anima. Aka pa ko e ka ni mafi. E ka ni mafi. Io. Ko foi te au e o non é o anima. Ko te au e o non é o anima. Koia. Ai te se atu que foi e ka ko te au no noa, ko foi te au pe o noa. Koi. Te mau e sol? Koi. Foi e ka te au no noa, ko foi te au pe o noa. Ko e ka valu noa, foi te au pe homofulu. Koi. Foi e ka valu, foi te au pe ta. Unga pe ta ki to homofua na to. Koi. Sai. Ko ne tu ta mini. Ko ne tu ta mini. Ku mau fa ofia tu que foi te au e wataha. Wata. Koi. Ai o si tokava. Ku tano ko tokava, o pipi ke kava ai ke kere. Koi. O si mo ui. Ko tano beni foi ta woni ta ko hiriange. Tapi wai ka wai ko si ta. Wai mo ta we ua ki mui. E la mai na to te mo. Ne to te mini ma o si la mo to mai foi te au e ua taha. Ai ke wai ke te mahino ange. O si ai foi te au ia te mini ia. I he lolo tongani foi te au ia homofulu. O si ka vai tu ia ia. Te ma? Koi. Ko e ka e valu noa ia. Te ma? Koi. Ma o sto ma dole te valu noa e tai mini. Ko ta noa mau tolu, te to ta noa te ai feitu. Ka ko vava o whakaluku fua ni ta noa. O koe whoka mea ko ni ko pe ko campaign kai. Ko mea bine e whai beki mua, ma na mau loto ke whai mo whai, pa na mau skamata mau hao. Ka ko hange o mau toi maa whanange he pou whai me pure anga koe. Mau wiri. Wa weni ki he nau whio ango a aho sio. Na mau whai bine matore tau e tolu kuhi rika ne mo moko ho mau loto. Matoko tau tau wawau ke vela pe. Nga futika te reho tau loto. Liri pe. Pena mo moko foki. Hena lahi ange e kai ke whaa. Lahi ange e ngahi toke kepea palo parema. Mo moko ho mau wā. Tau hi wā mo moko api. Tau mau wake hake he talu e huma e preango ni mau wake hake hango mau maafana mo e kakai. Uk tala noa ni te tala noa he huluet mo e kakai ko ni unau ngau ko ni. Uk nange pehe ko haatunga lau. Kai. Nanga e homo whakau kau. Tuk peke tau luelua tu pe. Te kua ke tangata mo fefine. Au ke witou. Te huluet me ongo witou mate hona ongo mari. O mau tautu kawa I holonga taimi. Whaka ofa ngea. Ia ngai whamiri e re mātua. Ta mai whae ki tunga ane, ki tu whewhine wako mo e sirikutap. Mo ki kaureka o ke tau ni mo na ulau tu purea. Nau mau kauhe. Ai me tō koe aue me pepe o alu ke tau te au. Tau nau lawa po fusifusi whangi fuwao ma te loi koe hafua. Wana mono hiwe ki fukawa. Molo ki mana mai lo ni wa ufi. Tala noa ni ya project my family mo kakai kato. He tena winu meri e mi ai. Sai, ka foki mai ke foi fika. Ke tau tala noa na pehe ko ha atunga lawe. Ai o mau ta keti foki solo. Koi. Ke osi ko tau ko hongo fulu. Ko osi to iwa wa e kaia ai foi te au ia ono ngia ua nima. Tau hongo fulu. Koi.
Te ko foi e kai ni mafe kava tonga ata. Ka matu fo tu fio ti te tala o te tala ke tu fio ta no pe foi ke fai mo fuga na to. Matu ko me talo tonga me kape to he va ka o te tala me ke ta menina fiki. Ta no pe foi na pe ta ko kava ke fai mo fuga na to. Te ko ta ngwe te talele ia fai na te talele pe foi fai na. Kan te talele ia e fu vanilla te talele pe fu vanilla. Te wai kakaje na fili ka pa wai fili ni ko ki na fe to ka watonga o alu me to faina me vanilla i project. Okay. Ta mo no ngai unga ke wai ni ko ki na fe to ka se bia. Ta mai ko ki misin ko. Ta mai ko ta mai na misin ko ni. Ke ta lo fo ta ta ri ke ta ni mo pa habis. Wai ni no fe to ki na do le ngai misin ni ki ngai faina. Ta pe ko ai. Ko ga problema ka ta pe solo. Ke mai no mo fua ngai misini Okay. ai te ta ko palani de wa pehen ko eka ko taha ko eka ta ko mauto ka wa ko he taimini ke fu ka wa e ta fini mangia o eka ta ki to hi peso Okay. Pe wa ni hi o te ki la ya ngai ai ma tu ko ngai foi te au sol Okay. te au e ka valu ka pa ko tu to ko wanoa te na mi me foi laine foi otu kava e ono pe ko nima Okay. ka foi nima ka pa ko nima ko fu kava e hivangea ke ta afi ke toai pa pa le te ke dinga ke to ko wanoa dinga ke hivangea i dai hivangea Ni mano ri nga ke hivangea we. Paman ni ma ke. E wanoa dinga ke hivangea. O wano. Wano ri nga ke hivangea. Koi. Taman wa. wa. Taman wa luafe. Koia? Koi. Sa, o ga mau tu he tua kolo pole ma do he taimin mo ses katolika loma. Take ta ma ko fei. Mai ko tanga Pauli. Tamaniwa ha mari mai le matua. O te ita mai fei ka. Ko tama taki he tu katolika loma. Okay. Ugato fatata. Alen ta ua ka wa goia. Naka que tu fai pego na aha ta o ko camping kai. Ko me ben no fai be. Na no vou fa ka mai kai. Na fai be maton mo fe. Tu faka ofa. Ko afe pego he vai se o fa tomata. Vai re matua. O fu tu no tu mai. Ma tanga. Faka ofa fu. Ai ko ngame aku ko tano to ko ka fetanon ko ngame aku o ko foi lenya anima ai hala loto ka ma kolosipe ko fu ka ba hivangea pe awia Koi e foi laini ko ni wa ka tamai a solo na ta have to na o tuono na to pe ngame ne mai e fake unima pe ka ko pure to fo na mo fake ko na mani dai na Pauli Koi na apie na tu bebe me fa ta wana ki fa ko ta ma ko ya ko taki to tu ko ne katolika loma sa pa ko gure kita no apie teta to ki ta no e ngai me pe ke sio ki hono ma winga o me goni sa ko eka ko etaha ka wa ta mano ni maf ta ai beta ni maf o ta mano valu afi we ma o ya oh okay ai do la ai ko le ko aku solo oh de ta ki de rei va ko nga he ku ai mo ki fa ta ke nga mana ke ai jo alu ki baba he mau tari me ka ko ta ko te wa wa ni se van e tangata ya ko mau sa ki ta ki ngata ai to te ko o se ne ho ta ha minite e wani mani ta kala fe mo solo que ta ki ho pa te ko folau na to mu yo ki baba ko nga ta ki ho pa mo he misin ko ni e ka pe fe ya ko ki ta to ki le we ka ko ta foki ai me fe ilo ke ka kai ke nga ke ta foki mai we ka
O mahino apito pe ka kai ka va ko mia o mau e mo ui pe ne ngo ta o nima. Ko konga palo pare ma ia ka kai hena to ka va ko ke ma ho ma kiti ke ave ke ka va. Ke ko tu dalam ke hu kau. Kada to gile rea hu ki kau. Ke nga ka ton ke nga ta proklama da nim ko nga ka ta ki tuku pe ka ta to hoko te hu kau he konga ko ni. Mi sen ta ba. Okay. O fatu Io, o fatu. Io. Kai mo famole more be he o be he be le ai me. Ai mi sin ta banga. Ku lo tanga pe ne le te au tu ai pe tai ko ya ka ta to ko te wi kau e ku wai ki ku tai me fola wa tu ki va va nga ke algo que nga programa ko fa ko ai ka ku fa malo que tem modo e he lava que mo ka mai e he programa pe foki que tem modo que mamata da programa pe mo on pe mi ko mai Eduardo e me fa ko mai nai ko to la ka kai kuna o kuna sa ia e he programa no nga ko capaz de museo pe viu o ku o to la repito no mamata ko e programa ko te pe nga hinga ke ko ni ku que saía programa wa ni que lo tope que fanon ko ha viu e do ate pa wa be ni na u e aí que nga que na fa e programa ka ko hanga ko lau ka mo si lo be fung mo do ta platform o ku ata pe que ata pe ha pe tu nga te que ata que ai que ha o que ai o ata pe programa que ata pe que ha pa que fa nga pe ko ha tu nga que ai o que ha me tapu e programa o ta ta wa pe ko hai o ku lava mai que programa o ku ia pe mo tonu ke mo eke ai u feu penenga ke lava eke kotoa ka ku ke tawa tai na be ke me de ke fa hoko ko dui o ta pe ku nga pe le ta programa o ku firma pe ke tawa tai na ki mo tol ko mo mama ta ba programa i henga me de ke fa hoko mai pe ku ke me ma wai ko ma ko uhinga ia e ta nga programa que tal talanoa ha o ta programa ia o talanoa he ne programa pa mo ha mo to talanoa mai ang ha mo vakai e ko inga ko no hinga ia o ko fefia que fra hoko ngai programa pe ni que hinga que lava que tal fe talanoa ki pe ne ko programa ko ni o ku sponsor programa ko ni to tongi que fra hoko ai lele pe programa lo ta hange pe ngai programa que he e ku me ke programa ko do ko fa ko atu o ku ai pe no sponsor mono tu dong ka ta ke ta mu ape me ta ta ko hai pe e programa ke fa ata ke o mai inisio pe mo ni fa ka ka pe fa ata mo mo to ke o mai mo va kai mo fa ka ka ki ai ko ya me ta po me pe ta pu ke ona ke kap ko nga ku ke sai ke ta ngawe aki ai kap ko me nga we ia ki he pra hoko ake tau lot mama he pe tau fehi e pe ke tau sai ha me ko nga ko e anga tau no fo ma winga ke puke pe anga tau no fo ke o kai ko tau tol pe ma to tanga ta ko lo ton ku he ni mo e ke ma to fe fin ko family ko kai nga pe tau tol pe ma winga pe ke tau fa ha una ko pe ko ha fa nga fo tunga de fa ha ma ya that's okay as long pe ko ke kap nga ke si ma wai ai se programa ni ko ia ku na se pe ke ko ngata ta programa ga ni ko ta programa he taha ko programa e fa fango sai ne ko matu ko ta programa para lo tu ia pe mo fai ficar o sales vaca ko pa de mo fatonga ko taha ia ngai programa ko ta weni e fi tol ma be fi ne lele i he wiki ko to pe o ku totongi be sponsor ia programa fafango sai ne ke lere na programa i he hoata pure lulu ko to pe tai mitaha ke tau malo lo ke ai me nga me a faka politika le nga me pe he ka tau fanongo ki nga hi tarai fare fa lot aunga ki fononga pe a ko e hokoreva ai fa ai tolu hoko ai tolu fa hoko do e program pultosa ka pau ku ke lahi o no fa ita i koi api hoa pe ku ngai me ke puptu mo ke lot mama ai ko tu te ke fia o
o whanonga ke proklama ko Pultosa, ke taha ia kau tangata e ki pe me Sacramento ko Whaleais, o kuma kau mo ia he proklama fuoloa, o wiheni ke ma whahoko atu ko hae ne sio, ki he tuku a pureanga. Pea neongo, pe ko me ena ke amanaki kei pe ikai, ka ku whaata pe ke kei whahoko ko doa pe, mahawinga pe ke mai nau viu, ko tonu mo hala ko mea ia au ke ki toki whamau, pe ku tonu pe ku hala ngahi, ngahi mea ko whai kei polo kalama, ka koe hoko e tolu ia, taimi ko anu silani, ko he ko wilu pe mahala ko ku tau whai ke aki mo Bulldozer, mo i Amerika mahala hoa nima pe ono. Ai ka pau ko tolu, wha nima ono fitu walo. Ko e walo ia mahala i Amerika i California, ko tia taimi lele ia, ke o se programa e taha pa toki hoko atu ai programa Bulldozer, i hoko koe ai tolu, pa malo atu ke kau sponsor, e ue mo kau sponsor for all, o ku pe whahou mai, amana ke whahou mai lavlav, ke tokoni ke ngai polokalama, ko ngai ko e tau mua ko ia, polokalama ngune whahau ko, ke lere loa i tauni, pe koe me kau sponsor for all, o ku amanaki ke whai ai area mo nau tolu, ke nau tokoni, mo ki nau tolu. O te mo ai ke tuku ai polokalama a Bulldozer, ke tuku pe ke hu mai pe ke whakahau ko peta ngai polokalama, ko tuku ko polokalama aunga, mo mana tui fok ko polokalama Bulldozer, ke taha ia, o ngahi fuafua polokalama, na aku whakahoko, i he vipon media, e daimi na whakahoko ai polokalama, na kau e polokalama Bulldozer, he ngahi fuafua polokalama, na whahako ai, koe me polokalama na ewi koe hulo wifi, aku ki lahe ai mo ua Agustino he, i he ngahi whatongia, o ku whahoko i whamiri, ka koe ngahi polokalama pe Bulldozer, pe kono hui ngai o ku hangai ko lau koe neongo pe whewhe anga lue, ka ku puke pe ke lue pe mo e tangata iki, e ku mau pe e whewhia pe mo e mahari e i he taimilahi. Neongo pe koe ha e tuunga ku o ku iai, ka ke lava ke tukuange polokalama a Bulldozer, koe tahe ngai polokalama na ka matai ai vipon media i ngai taimi koe, pe koe ki ngalo e polokalama a Bulldozer i ateo, ko talange o koe pe koe taimi, o koe ke tau fia e au mo Bulldozer, o tau fia he whanau, koe ne lahi pe koe sia whanau ke o wale pe puke, tangi whanau, kai ke to e lere ho polokalama, te ke tau fia wa polokalama tainim, pe tu ule vai ma polokalama ai koni, sai pe koe tangata koko atu, kai ke koe o te mo fufa mato ate polokalama Bulldozer, he kai koha, kai ke whatau mo ai ke mea whamato atu ko ma polokalama tala noa pe ma waia mo Bulldozer, kai ke koe ngahi polokalama e to e atu ki he weekendi, ai programa tolu ko pong i Nusilani mahal mo ngai fetu ko do be i wahenga mai ko ni o tonga ko Australia me ko falaitere ko insecte ko aho famana tu ki na tol na to tau i henga hi tau ke mawai ha tau ataina o ngai fonua ke mawai halerei ke ngai fonua kana ka kaina na to tau ai ko mana te taimi ko he tau ku iloa ai toko taha ko tari ai i tonga ko taha ka so dia nanau taki ta nanau tō tau he tau ai ku whahingoa ke mi tari ai ko nei wha montu ko kai pe o pak wha manatu ki nau tolu a pongpong o tui ko ngahi mea lele ia e tau ke i lava manatua e ngahi kakai na li o e nau mo ui e mala o i tau ke lava ke puke he tau ataina whanua, ko tui kane ikai ngahi mea pehe, ko tui mana ngahi whanua na itoe whakai hauange mo malo heo nau iwi, na nau mihange na tolo tau i whanki whanua iki, o puke wha malo. Kau tau wha malo pe ko ngai nai kakai pehe na nau ki malo iki tau tolo mo tonga, tau ki tau ataina mai o au ki ahoni. Kage, o whatika ki mo tolo, tau toki whelonga ki i he prokalama ka hoko, wha malo pe ke tau ka sponsor, lolo tonga ni, ai a koe
Kau taha ko e South Pacific Loans, i he noa walungea, walu hiwa walu, ka pau te ke fia mao, ke wahoko hano, koe kau taha e na Starik Tupou, pa South Pacific Loans, o ku tuu mo lau, ke wahoko ai hono, koe tau whare wala koe ia Page Facing Store, i loto nuku alofa, hanga tu ke tau mo e beau, whika hiwa o i Whatawhihi Road, me atu ki ai gulahi ngai wala, fo o, ku osi o atu ki ai ki he tau whame. He kati ke toi mao hawala whaafofa, mo maa pehe, ka koho lawa atu kihe, ka whare wala ko ia, o Page Facing Store, o toko nia, ki hono sponsor ko e tau ngai polokalama, o ku tau whahoko, ko tau whare kos ulu, i he tawhaaki pe Page Facing Store, o ku iai, kosia he ulu ke talavo, ke ngata ai, o ku hai sini apito ai ngai mea ngā ki loto, ke ona lava o whetuku holo CMU i he taimi o kosia e ulu, ula he kakai ku palparema, i he kaike lava fufulu whare re ngai mea ngā ue, ke kosia ke ulu ka kuma o si Mateu Teu, i whare kosi koe ni, Francis Tikats, i loto nuku alofa, ke nau whahoko ngā ue koe a maau, i ono kosi ho ulu, ke whaafofa. Ke ngā tai wai, bwe ngahi mea ngā ue kotoa pe, o ko ke mai murini te ke mau pe i tonga ke te hela ia i hono te o te takai holo ko ngai ko lahi kopi he te nim ngai me aloi ngai klipa loi he te nim ange ngari ma ne asika ko fa mo i pe mai vela pe time ko ia ka ku mau ka to pe ia i tonga ai ngahi me ngau ke i Francis Tikats pe foki ke maka desi ko no fia telefoni bena o ku asetu ka ku fa malo la het ke ting modol pe whatawange, tau toki whilo aki i he hoko ko ia. Ai taha, ka mo mea.